Yes, natwe turahibereye ariko tuhabeshejwe n'ibindi. Tuhabeshejwe no kubaha inkuru nziza ijyanye n'akamaro ko kwizigamira. Uyu munsi turababwira uburyo wakwizigamira mu kigega RNIT Iterambere Fund, ikigega kiguha inyungu irenze 11% ku mwaka. Iby'umwaka tubyihorere. Inyungu yawe ijyaho gake gake buri munsi ku buryo ushobora kubikuza amafaranga yawe igihe cyo cyose niyo bataramara umwaka, kandi kubikuza n'ubuntu. Nizo nyungu kabura zifite zingana n'igihe amafaranga yawe amaze mu kigega. Kugira ngo ubashe kwizigamira muri iki kigega bigusaba yuko uba ufitemo konte. Gufunguza konte bigusaba iki? Ese kwizigamira muri iki kigega bigusaba iki? Niyo mpamvu nifuza yuko mugenzi wanjye Mugisha Pamela ushinzwe gurisha muri Rwanda National Investment Trust yaza akabasobanurira uburyo bwo gufunguza konte ndetse n'uburyo bwo kwizigamira mu kigega RNIT Iterambere Fund. Hari uburyo bubiri bwo kwinjira mu kigega Iterambere Fund. Uburyo bwa mbere ni USSD code akanyenyeri 589 urwego. Uburyo bwa kabiri ni website yacu ariyo wa/shora/RNIT/rwa. Ubwo buryo bwose nkubwiye haruguru ni nabwo ukoresha ushaka kwizigamira cyangwa se ureba ubwizigame bwawe. Mu kigega Iterambere Fund rero nta muntu n'umwe uhejwe. Twakira umuntu ku giti cye, twakira abantu bishize hamwe byandi bizwi nk'ibimina, tukakira ndetse n'ibigo. Nawe mubyeyi ntabwo uhejwe kuko ushobora kuzigamira umwana wawe akiri mutoya. Iyi kigega ni cyacu twese hamwe. Ntabwo twavuga ibijyanye n'ishoramari tutabishyize mu mucyo. Amafaranga yacu ashorwa te, acungwa te. Ibi ngibi turabisobanurirwa n'umuyobozi ushinzwe ishoramari mu kigega RNIT Iterambere Fund, Bwana Ndisanze Jean Paul. RNIT ntabwo icunga imari y'ikigega Iterambere Fund gusa, ubu kimaze kugeza imari irenga miliyari 70 z'amafaranga y'u Rwanda, ahubwo ducunga n'imari y'ibindi bigega bitandukanye. Kugeza ubu twakira amafaranga 2,000 make niyo twemera, ayibiri yawe rero urumva ko yasanga andi menshi ari hamwe mu kigega acungiwe hamwe, maze nawe ukizigamira uhere kuri make ushoboye kubona. Ashorwa herera ahanini tuyaguriza leta y'u Rwanda, nayo ikayashora mu mishinga itandukanye iteza imbere igihugu. Kunguka dute? Tumaze imyaka 5 twunguka dutanga inyungu irenga 11% ku mwaka, akaba ari inyungu ishimishije kandi akaba ari amafaranga utwara yose uko yakabaye, kuko iyo nyungu ubona mu kigega Iterambere Fund nta musoro ikatwaho. Ni inyungu ishimishije rero. Ikaze rero mu Iterambere Fund maze wizigamire ariko ununguke bishimishije. Reka tuvanga kuri tele noneho amagaye tuyashyire ku ruhande, twinjire mu biro turebe umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo Rwanda National Investment Trust Ltd Bwana Gashugi Andre agiye kutuganiriza by'umwihariko ku bijyanye n'umutekano w'amafaranga yacu ndetse n'umutekano w'amakuru, kubera ko iyo dushora ahantu amafaranga yacu dukeneye kumenya niba amafaranga yacu arinzwe neza, ariko n'amakuru tubaha mu kwiyandikisha dukeneye kumenya ko amakuru yacu arinzwe neza. Gashugi Andre, nta mafaranga y'umuntu afatwa mu ntoki, nubwo yaba ari umukozi wacu ntabwo aba yemerewe gufata amafaranga y'umuntu ushaka kwizigamira cyangwa gushora imari mu kigega Iterambere Fund. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, amafaranga yose yakusanyirijwe muri ayo mabanki cyangwa muri ibyo bigo by'itumanaho bya Momo cyangwa Airtel Money, amafaranga yose ahita ashyirwa muri konte imwe ikusanya amafaranga yose, konte twita konte ya custodian. Ubu ngubu tukaba tuyifite mu banki nkuru y'u Rwanda, ariyo konte dukoresha kugira ngo dukore akazi kandi kose k'ishoramari kaba gakurikiraho. Ikindi cya gatatu nashaka kuvuga nuko amafaranga yose aba agiye muri iki kigega. Buri mwaka dutanga raporo iba yagenzuwe n'aba auditeur externe, aba auditeur bigenga, ababagenzuzi bafite ubunararibonye. Ikindi nuko ayo mafaranga aba arebererwa n'abantu bitwa trustees. Abantu bitwa trustee ni abantu baba bahagarariye abantu baba barizigamiye bagashora amafaranga yabo mu kigega Iterambere Fund. Ikindi cya nyuma nshaka kandi kongeraho nuko aya mafaranga yose aba yatukusanyijwe muri ubu buryo, hari ikigo cy'igihugu cyitwa Capital Market Authority, nicyo regulator, nicyo kigenzura imikorere y'ibigega nk'ibi ngibi kugira ngo gishobore kurengera inyungu z'abantu baba bashizemo amafaranga mu bigega nk'ibi ngibi, kugira ngo tumenye yuko amafaranga acunzwe neza. Rero umuntu ushira amafaranga muri iki kigega nk'iki ngiki cy'Iterambere Fund aba afite umutekano uhagije 100%. Yes, hari uko nakugize wagize uburyohe kubijyanye n'umuvuduko w'amagare. Kuri uwo muvuduko niwo nanjye nakuzaniyemo amakuru meza ajyanye n'uburyo bwo kwiteza imbere wizigamira mu kigega RNIT Iterambere Fund. Reka rero ngusabe yuko
iyo wumvise amakuru meza nk'aya ngaya uyabyaza umusaruro uyu munsi. Niba hari amakuru tutaguhaye mu buryo burambuye, reba iyi nimero hano hasi, hanyuma iyi nimero ariyo ukurikira kugira ngo utubaze tuguhe ibisobanuro birambuye utangire uyu munsi kwiteza imbere wizigamira mu kigega RNIT Iterambere Fund.